назди хазинаҳои чиптафурӯшӣ то ҳол навбатпоӣ аст, вале аллакай мардум бо рӯзноманигорон нохоҳам суҳбат мекунанд. Онҳо иддао доранд, ки пас аз чунин суҳбатҳо бо онҳо намояндагони сохторҳои қудратӣ суҳбат мегузаронанд. تو بگیره گمش کو خیلی گام میزنه به میکروفون. ما بدون که دایی گام میزنم ارزونش کنم و برام بگیرم نمیکنه نخسته چی دکاره. арзиши чипта ба самти Русия расман 4000 сомонӣ муқаррар шудааст, вале ба қавли харидорон дар хазинаҳо қимати чиптаро то 10000 сомонӣ низ ба онҳо гуфтаанд. 5-6 ساعت همینجا میمیزدش میکنم نمیشه و برات میرم خونه. چی میگم؟ اصلا چی به شما تدریج زور میکنم؟ که هست بلیت هست گفته است ولی بعد ایون میگه. بعد چی؟ ایون ولی دو موجه زنش کرده اگه دو موده میگه بلیت. نرخوش چی میگن؟ نرخوش هر خیلی هر کاسه ده هر خیلی گفته است. شما داشتنسی میگن؟ خیلی 4000 هم هست 6000 هم هست 11000 هم گفته است. شما از همه پره اونجا دوجه جای کار دارین یا کی؟ او دارم. او انتظار است یا سوشید فیروت کرده است. مسکو خودشه. چی کاره ای مغازین. مغازین؟ فروشنده ماشین؟ کار نه 10 سوشید همین مغازین ده کار میکنم. انتظار است. اصلا کار کردم رفته کار کردم شد. چرا در دوشنبه کار نیفتن؟ نه دوشنبه کار است کار نیست. 2 روز 3 روز شده همجا میبیم با خانه میریم شما. از ساعت دیگر انجام نیست. اوه. کاسور چی میگم؟ مقصدشون چیه؟ نمیدونم. میگم که چیپتان نیستی که اوچراتش بسیار. نه اوچرات نیست. بلیط هم نیست میگم. хатсайри аввал пас аз кушодашавии алоқаи ҳавоӣ аз душанбе ба Москав 3 апрел парвоз карда буд. То ҳол ҳавопаймоҳои ду ширкат метавонистанд парвозҳои мунтазам ба анҷом расонанд, Somon Air ва UTair, вале 6 апрел дар суҳбат бо хабарнигори Азия Плюс дар яке аз хазинаҳо гуфтанд, ки барои фурӯш чиптаҳои як ширкати русӣ Уральские авиалинии низ дастрас шудааст. Нархи чиптаҳои ин ширкат ба маротиб гарон аст. Барои мисол, парвоз ба Москав 15600 сомонӣ арзиш ёфтааст, вале то ҳол аз ҷониби агентии авиатсионӣ иҷоза гирифтани ин ширкат тасдиқ нашудааст. Фирӯза Марзода, Азамат Зиёев, Баҳриддин Давлатов, Азия Плюс.